Aduh, bin kempes banget ini. Ini nih. Wih, mau kedadu bener bangke. Kenapa tuh Pak Mang? Ini ada kan kini bin cari rongsokan kini dan nengelan nih Pak Dek. Jan, coba cak kalau malin balik-balik. Selalu ada. Bebas sing kanggo agon Bekaruan usah kan sudah diangon potongan ini. Jadi kini kengken nih untuk ini. Aduh pesta 100. Lakan ke komplek nih. Ruangan janine. Kalau kamu main motor ada nih. Jan gitu kenapa ada sing 3 roda ge beli Pak Mang? Kan man sisa ben besi. Cicing apa tuh 3 roda nani ya? Kan ada semen 3 roda tuh. Oh cing, ada napu nani orang tuh ngerek begitu ngerek Bang Nawang nani. Nyanyi itu nih berarti Dah panan itu. kaya nak